Punter, agliur, apa mayo? Olercong. Wah, benih Google, salah. Lah terus apa cong? Olarkan punter. Assalamualaikum Google yang masih gadis dan yang masih berumur 17 tahun. Waalaikumsalam. Begitu dong kan saya senang dengarnya daripada dipanggil Mbah Google. Cium tipis-tipis dulu buat kamu, Emwa. Japok cium tipis-tipis tuh lah. Terima kasih Google. Sama-sama. Masih kurang kaciumnya. Lakah wes Google. Takut muntah kalau kebanyakan dicium. Iya Google. Tebak-tebakan yuk. Tapi pakai bahasa Madura dong. Kan Google-nya bisa bahasa Madura. Oke, siapa takut cong? Ya wes. Yang mulai ya. Punter, agliur, apa mayo? Olercong. Wah, benih Google, salah. Lah terus apa cong? Olarkan punter terus agak liur. Salah Google. Terus apa cong? Sependeruah, cacing, Kan oler tik cacang pada cong. apa njok lain. Olar kan raja, cacing kan Kenny. Engkau minta si Kenny, ya cacing Google. Bapak takjia, aku dicukuc. Cek pate engkau cerita pate. Lala kah wis kah cepet tepegan. Kakek tak tahu mun tepegan. Anyanyi pemayu. Anyanyi ruoro. Depan viral setir Google. Yang mayu cong kakek lah nyanyi. Engkok sangat ingakina. Bah kakek boy Google. Sa nyanyi mayu. Tulis. Locol nyanyi. Kau sing dengakin. Sadai ruah ye cong. Entah apa yang merasukimu hingga kau tega mengkhianatiku yang tulus mencintaimu. Salah apa? Pinter ki Google. Lah kah Google ambu kah? Yang kau kayak tabu deh. Ilawis ya. Wis geng.